yakegema mwanchu wa muri cyabutokire ndo citagekeye muri cinsa ibiri cimarwa bayarero mwanchu muri salikroni sano na isato cyumo tinyi oikomira mu mwako yega wekiri bubira na 2024 cinga kinde cingia tumiranire gaiga asekyonga cinsa yora senchera yobo ikerano no botambe kwa Brian Sagini sena screen ya mwanchu muri yomana koleteire engwana ya Gatembe television nabango kumanya kwa studio yetu niho cyo gutwara AMO umwishimiwe wa Lilian Gora uyurumo MC Obene saba mwancho mwaloma kwa beraso gutumana kweli ugene kibica korera gukumanya eliare rasenchera ya beneke muno butambe ekero kwa Brian Sagini sena screen yago yomana koleteire umurubiri bwengwana ya Gatembe kuri studio ya kabiri mwancho muriri zikumutwara umwishimi wa Lilian Gora uyurumo MC Obene wetarase cyamakiri ya KNC ase county ya Kisii bwegondo zikumutwara umwishimi wa Dolphin Bwari boygo yurumo MC Obene kuri county ya Kisii weterekia mugari ya serikali gosekia United Democratic Alliance Party tukwanira mangano yokuteneria se county ya Kisii abigo tukwanira mangano y'uburaibu abasubati aiganiga gocha cinga kiyo mweshimo Hulda Momanyi Hisley abwete keroko kyo representative asisamo chiricha Minnesota iyo gotoka sense ya United States of America asobochero bigabwa kolega teris Korea Jumanne ekyunga cinze birasenchere wikiranu cenkoro kwa Brian Sagini sena kabena into wikomoe yakigima ekyonga cinsa birasenchera yobo ikirango kumanya kuruwa seke gambero kyomo cyobosongo gaiga niko litskolia lero ikina kerengete uyo kabiro mujumbe wa constituency ya Bonchero mweshimiwa wa Zepede Opore niko kyane kiwase cinse mochiri cingaki muswati yomo aisokya na koganya boigo kubwateranigwa asemiro beljonsi pi erengete okwe niko kumweshimiwa Zepede Opore asebege gambero kyana changanera anchirwe uno muswati oye ukabere asomorikito Daniel Ontirikana nasiense mecho na gutwaliganira roboti rokubwati umwiga wa matanga bokomenia uyu kabero mubunge wibunge ya Bonchari umuske John Zebedeo Pore nikubono orachi kokoreka abwankyo asensemo yariana imiye bunge ya Bonchari ase county ya Kisii niye magaga yekigambiro ya Kisii kona chekina ekyo yegetiwe bosyo wekigambire kyo no musubati Rosangela Kirote niye magaga yokogania kubwateranigwa ase mirobolyo buno murugyo kabere bomuske Opore umwakili we amate ya Nyegosira Wilkins Ochoki nulia bomusubati Kirote ase lita Samainga nigo bayiresera mu principe yo mocho Nairobi eliko manyabuya igoro yo bwamate bomuske Nyegosira Opore na abana babere. So what are you saying? The name ali tukolia nkyo kiabolia abo visa babanyimbo asense meyo koenekia olindo boise ine chingaki cyo moyega bwa matanga no moyego yo koleke ankyo na koera do that and anything that I'm going to be the other matters. Muske Nyegosira Opore niga bwendete kurusi gwenkendo litukoli igoro na koenegwa litukolia lero ijuma chitalikisa na isato cy'umutinyo 11 Kulibaterega tasani kia Gatembe kurega se kigambiro gya Kisii litrene ngoro ku Daniel Ontiri Rara chibichecho AMO ASEMO pale nene kurwa ime yomo chobo songo kogenda Kilgoris aso mubaro manene w'abantu utia makweli uyo turwanira bakatwarwa undeta yume tenyora mauni kurendera tini ko batoro wono twale maninga kitu kirato le makero monda kire turusibu ngora ngora wono yagera twale ma twarusibu le do ngora ngora
Korengana na kirori egariga iyo yabugoretie abantu abange gwetanie kerengo nigo yatema gwete gari endenke ye pick up iyo nero yarenge gotema gwete yende egento kirire gariga ye matatu gotuomera Kenya na ye matatu batita kitu ku indicate na richi kurigoteba no bwe matatu konyo batekire no batekire bomwe ne pick up ya mo yo batani yera na ciarara ngora otwaru ore ntwa myoka buna basa abiria habo igo barenga segari yo chinga kibasanga negetaseni kyagetembe nigo bakwanire uboba bwabona kuboria abantere bakoba maisi yo igware gwanche tobekere pumps na ikira tokonye ikiare town yabe na abantu abange eye mwembe niye buguritia abantu abange muno serikali yare gwanche ikina kintu kigenje ekati yabamenya habo igo banyoreri bageriga nigo baboria abateneri bamangana echipara koine kibona epariga yabekirwe chibobi babori boiga abantere bakurundia hasi chimbero chinke na mono chingaki baikira sensemo ya mwembe liko keania emebasokono hasi chipara igo ngosaba na abantere baito bakurundia raini ya kirigorisi kirigorisi tiango bakiye sipiti enke nende maina ga yekere ikira ngene town center oikori mitie sipiti opaka na 30 ose 40 ngurubiterigeta seni kegetembe kureiga mwembe ime yenyari bari chache hasi kaunti ya Kisii literane nguruku Daniel Untiri yakegima muri kito Daniel Untiri wego toko basabira baba minto ko bwena kwa bwango kurene chinga keche ningo kumanya litwa lero ni gaba buatani nabo gaba teneneri baba Teresa gosaba nasese kasumo cyubusongo abutoko tabanga eba koroko wetrasi cyumbege ko Kenya National Union of Nurses litwa lero ningo besoke AMOS mukuru asumo cyubusongo asibatu kuterare umugiro buyo cyagete litwa ejumanne wiki yiga ayinega magega yugutwara chingwana nababwatani be sector wachino wasi county ya Kisii wetera asobora iwe mheshimiwa Paul Simba Arati na yega uyo yakwana AMO ngati yabateneneri bali baikirana chinseme chigo ikraboni kumanchimureri mugoro baba Teresa Sumucho Busongo wasi county ya Kisii nigo tuterware Samarieta nguru kumose Siriango Nkenge branch secretary ya Kenya National Union of Nurses moroche ntu arwete strike notice iyo aba nurses baito ba chagete kuruigoro bakarero ase bintu bitu akwanerete tutaite kotebanga account government ya bikwaneire chi promotion jitu akwanerete government ya ire nurses kobakinie biwanko chinjere cyabo gwetera masomo negendrete koru na bali batakire kigunwe bwango baikiro moelio lakini batakire gukiniwa asengencho baikiro moelio mabaga babeira advertised advert ya engerero isiko na amabaga asokoli kanases county government to ayengechiri yanchirengo chire kwasokia advert end time soon so that the nurses bali ikwe bakonye shortage yeroro bagendere koru services neji training ntoi wanana nurses ngichi bali ko iruchi training senior management course next training chinde igonta kete gotebanga enere nchire yemo tutakiri tuigwanana ntoko genda mogomo county government tate ko bateinga ntuli tayare tuigwanana ase bintu binde byons igotu atebire nga omo sike governor through SCC yao oimesta Nyakweba orenge naintu tuanchira nirale tuakwana na ande tate ko tank our CC Nyakweba mbia mona singenji yogo ikaransa na intu ase kegetambe tuagiri no mugavana through your pressings na intoko gwakera ngambia mono asa mangana ali twakwana twaigwanana next time tigatoendere ko twaro bwamate ase ngenji abantu baitu tete tuigwana namo na ndanto ipakonye bagendere kuru services to abana inji ndagate goteba mugomori twabwate bono twa new call off abantu baitu baira negas uwo moelio pa 8 am mambia eyere Saturday atoko ikiregas ende togendera ko konya abantu baitu mbia mono sana
Kegimango gutambuke ya mase ya muwikaso umuliki wito Isaiah mawebego yo gutumanya umuliki w'icyumbe kya Kenya National Union of Teachers na toro sagera barabu Charles Obure ni gabero yo bwangwega gweso kyana kubori abo nabo gababwatani bonsi kubasika abana bagenda gukora amatemwa abo amanene a KCSE nabego kwagenda ko rwa esege tugucyase bari kurende dalyo kurwa chingwa na cyuko bayita omoyo cinga kwiga kono mama kona mangana yiga cinga kekerana asumo yega oyomo bwa matangase cinseme cyo cyabrabo na utumanya muri keito Isaiah Maube akubwatikana mono komentekana kwa marwaire na bogo gukina ligo lirio bobweni ase chinyagitari abantu bono nigo baburiwe wesoke na bogo kweli kwa mono murobelio sha unenchira ya moyo kyani ligo lirio kurwaliwa ase chinyagitari ga ukwana hekero balenga so murobelio o public participation omo ACC onyamache Veronica Naria kaniga buri abantu kurwenze meyo kwa baso mustari ubusyo kwelikia aso murobelio yo na vile ambavyo nimesema kuna sha tuweze kujiregister ili tuweze kupata huduma ambazo zinaweza kutufaa sisi na watoto wetu. Kwa hivyo wale ambao hawajajiregister, najua wengine hapo wamesema wamejiregister, wengine hawajajiregister. Wale ambao hawajaweza kujiregister msikufe moyo, najua saa zingine network inafanya nini? Inasumbua. Na chingaki amatemu amanene ikirasi ge 12 hagenderete nigo omudio yu aboliria abamenyi bense meyo kubeka maskana namuno bali bamenyete ange nechi skuru agera kwena libagaligia kuchiasa borokia gukora amatemu. Kwa hivyo wananchi especially wenye wanakaa karibu na mashule mujaribu kutulindia usalama hapo. Pia ninaelewa kuna wengine wanaenda wanapiga kelele karibu na mashule. Hiyo haikubaliki. Ukipatikana ukifanya hiyo ni hatia na utaweza kushtakiwa kwa kusababisha kwa kucause disruption wakati mtihani unaendelea. Naria kabo igoni gaboliria abantu bonse kurwa senseme yukubwatira nabo ikirano n'enchira ya moyo kurwania mariyo yogotindia nabo igo amona marwegenta tebrumna amarwa yuni gakungusa amagendero magega. Mwana karoto gweta kubwata amaru etwaje tukanyoranga monto orio mwengi igabwatira netera abantu bandi omonto akare kanisa abwatete esha asabantu asabenge kwanyoromo monto itwegeta amaboko iganga gakinki bakorera iga bono no murandi nketwekera amaboko dibagotenga guchimbuya seri abantu batige konywa abantu baje kanisa. Ni kipindi kama hiki ndio ambacho watoto wasichana wanapata mimba, watoto wavulana wanaanza kujihusisha na bangi na madawa ya kulevya na uhalifu mdogo mdogo. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu wazazi hawashughuliki nao. Unajua usiposhughulika kama mzazi, sisi wengine tukishughulika haitakuwa vizuri kwa sababu ni kama mtoto sasa atakuwa amekushinda. Bakubwatirana amo no muchifu bwenseme yo cheni yopesh niko batebribna abayiboli niko babwatari bagaligia lyokobeka abana bahabutyo nabo igakwenekya ngamba likubwatirani wa ase opusali na nimono kwaso hasa maliyo yogotindi chinga kieci baraso mutumuko omutambe changa sellers, changa brewers, changa traffickers. Si tuko nao ama waliisha? Si bado wako? Tafadhali sisi hatutaki location ya walevi ama sub location ya walevi ama kijiji cha walevi. Ase ensemo yende omo ACC yo no nyana boigoni gatebiruna oboibi bwestima ni kobagenda takoene kiwasi chinsemo aimo yorogongo rwakusi egenta bolira bamenyense meyo ya nyamache kubeka aroboti asaba nyimbo agere koenekia ngankulinda bale ebinte bwestima. Huko kwenu ndio ninaona mnaambukizwa ugonjwa wa omosaria. Wa kwanza kuiba nyaya za stima, msikubali. Mumesikia? Msikubali. Kama mnajua watu wenye ambao wanahusika na hiyo wizi wa nyaya za stima, mnapiga ripoti mapema. Kuzuia ni bora kuliko kuweza kuponya. Inkulipoteri yeke tasinikia getembe kurwa sensemo ya machi mazuri kutoka ase ward ya Pass Central imeyebunge ya Ubasie County ya Kisii Elietaliane Isaiah Mawe. yakegima umuliki witawo Isaiah mabasoro boturwa senchera yobo ikirakorende ngokwirani ya mase mu kase constituency ya Bobasi asingumanyigwa umwana yo mube myaka 10 igo ise asereta Wilfred Akerungo province mu cya Rusinga yugotoka igare Bobasi 1 nigo batikire tuchingoma chintindi chemioro nejega magega ya mate yabo weso magega yo mwamatobo weso kiana ko batigera chingoma chemioro asikeri atabetangani
nigo batigete chombe cyabo na koli chombe cyabo kulisia na kolia ebituma vya na chingaki Wilfred Kerongo atemete gotango mwana takwe myoro nigo biganyorete chingoma chintindi kigma sama go kae chingaki wikraboniga besokre na kubulia serikali gokora butuki bwa bwango eliyo yokrete tambukire eliyo kwate korekyo kwimukiri gwege tambukire getinde kere chiko Mali tanggul gue berpikir maksudnya, Igornya yang teles sita, also, ada yang sekolah, ada yang kita anda, mungkin kita muli agak dia, mungkin orang sama cilan yang kabaran kerja, sama ni, ngambil yang itu mana biaya kamu tanya akhir maksudnya, kamu tanya ngambil kerjaan lah, nggak kira kamu tanya coba cari itu, nah kita anda kayu dia sekolah ya orang nggak sok. Kanya waka mnyo mwana nebe niko dibejo mwana kangake beji mo ko ononga kumingira ko ndango ngamile kina mwaka kumebya kutinga kumabya ngo kanya ke ko to tango bitinga samaria tango gucho face nene oyo mwawa kuri Fred Kerongo sere mendu ya ne ko sere gaiga asenge njo ne ngombe ne jite kali tumabya ma endu ya ne tamai ne riga to mori korro oye tumabya virisiri kago ja kanyoro mori kusko kako muroma ngaki tumabya na virisiri gai awo yo mori kwa kana ya junior ise junior no mwana Kerongo bono Kerongo sere mona kaire nyomba chenge kisa chia sa hasta ginde na bakanya no moroso no len koro atumo gitaga kendu ya ne ko bio isko na naki ngika kyabe gukano isko oyo tumabya nya polisi kwa akaromi mwana yo moko mwana wate myaka 10 yako munyakindu ya ne wasoka isiko ngikyaren akanyoro muro ya bwate beti aito kanyoro mwana yako prevent umwana akonyo mwana agwa kujibetia maboko nanga kitu mabiana bikolisi abuchisese njale ngisi ko gabuchiko moromo ibado naraga kaisese jebe sese yamone umiete gaiga ono muroyo mito chire nyakitari no magwa morenge tu atare nyakitari ko ritu korigima toja kanyoro ko konya buritu koriga keum bono onko buriga kenyoro na botoko endra kamenyai amangana ari ngabu kurumaega mangana itimetina narako akubugati kumbaka bono tuachire orwari tuabwatire ibintu byito kugenda etokubwatokate serikali no nyare tokonye tubwatesi kekora bono mundu na bango moiti Igo wichane kima kolas chinsemo icho chia Rusinga igo toka Bobasi 1 na se constituency ya Bobasi chinsemo chia Igare kolende ukwerania ya masemo ikase constituency ya Nyaribari ya Chacha se county ya Kisii ase timu ya National Government Constituency Development Fund NGCDF gekoragwa n'umunyakirogo basireta Zefania Otundo mugasolero nigo ara gutaguro kwebirasi bibere bya JSS ase sukuru yo buroso ya buruma niga magega y'umunyakondo twekonde yo gutabwati amachiko nago kora korengana nega yasiganiri iyo yaringe yamagacha yo kurende timu yonsi ya NGCDF nigo yatagwa nabe gukora butaguro bwebirasi bina kumugura umunyakondo yiri muri yoka ukubwati amachiko onsi yo bwagachi nago korega se yo asibirengo biganiri rero igweto ikira iga buruma twachire kwene kinge nyumba eria contractor yagachete bobe yeyeriwe njabono ujase aba contractor baitu tunabone contractor ye yaetwe gasi esaine 2.4 million abwene to kwagache birasi bibere standard akamako imoka akabeke birasi ebisinini abana batanyare ko baba gusomera bono nje gusaba kwane kwalenge ujase contractor to kwegasi keromo kole gasi watie PQ ne plan naende gento kia kabere step ende yos mogotek ekeromo kwagache birasi make sure public works officer ne manyete public works officer ne maito yore clerk of works alafu na for public works representative ne rororo yacha yasesie gas before you move to any step ago chagaiga make sure quantities are there no arenere umuinjini no arenere so that akore gento kirikika neri capacity y'abana bari class ekebonete kubuguri make sure or get in all those issues so that do deliver wochi esaba nyali bali ekiagera banyali bali ebabwate expectation ekelito azo mubungo nyali bali ase contract yiga yanyara kabake gutagora kuna tuanyara kaba tugo ikaransa asa team ya CDF tugancherana is going to put up new classrooms kuna chirase plan na boy kuna chirase EPQ
yakigi maigo gwikabanya konda bonsi bachikubwatia machiko na korosi ebintu gwikera sebirengo biganiri kurinde gutigana nayo kukurusia sense ya Kenya AMO asemuka sumu chumo nene wense ya Ethiopia mochio wa Addis Ababa siritukira rero oyo kuriyekero kya mugoteneri wa sorongoro wa Africa gose AUC chairperson na mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni gacha cabinet campaign cha somo yo Addis Ababa somo Ethiopia asechinga kecho barai akora sense ya Kenya wekirana bakorago no morai bwabo waziri osomo waziri monene giga sense ya Kenya mheshimiwa Musalia Mudavadi ni gobo igekirana hagati yabo boigo mubunge Milly Odhiambo n'abandi bange ase mheshimiwa Raila Amolo Odinga acha cabinet campaign chae osiweke mina no kyogoligia ekerogo somo kerogo wekerogo kya AUC chairperson na robotirwa senchera yobwekirana. Before I make my remarks, let me also point out that I'll be seeking your permission or the permission of our Right Honorable Raila Odinga after he has made his remarks, because this is a positive environment for all of us and a competitive process, that if there is any of our other candidates present in this very honorable room, either for the position of chair or the position of vice chair, we would be happy after the presentation of the Honorable Raila Odinga for you to come and also greet this audience, because this is a friendly competition amongst brothers and sisters, and we'd be happy that we do it in a very peaceful and harmonious way. So let me go straight to the business of the evening. I am delighted to join this gathering of eminent representatives of all African governments to the African Union here in Addis. Allow me to introduce myself to you today. My name, as has been said, is Raila Amolo Odinga. I'm an African by way of Kenya, although my ancestors came from a place called Bar El Ghazal in southern Sudan. I am a mechanical engineer by training, a businessman, a former prime minister, a grandfather of 5, a father of 4, a husband of 1, that I know of, and a lifelong servant of Africa, but you may call me also Baba. Many of you have heard of me because of politics, which has yake mashine chingwara cho mheshimiwa Musalia Mudavadi na mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga ukwane masemo korua asomo cho munene wa Addis Ababa sense ya Ethiopia chinga kiacha cabinet campaign chae osibo kuriyekero kyo amangana lingete AUC chairperson na wikara mwancho moreri ngwa kirumo sumari ekyonga chinsebera senchera yobo ikran kolende stand back imaniga bageni bane baikrandige ga ase studio mo MCA ovenne gwetrase kyamakeriya Kenya National Congress KNC mheshimiwa Lilian Gora wibegore gatia wa commissioner se county assembly yomoche obosongo boigo eyamase ya mheshimiwa Dolphin Bwari boigo mo MC ovenne wetrase kyamagia serikali kya United Democratic Alliance Party UDA boigo mheshimiwa tubwatia mase mo bakora wana Dorcas Kenya kurwasi semo chiariana na constituency ya Bonchari. Asante sana soko kipita Getembe television kurwasi mu bimanyelyo niga kuruko Wilson Makorin boigo yone kyanga chibicha niryo gira kirase inchera ingi yakigimaniga